climate adaptation, resilience, and Juice for the animal-loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Are you done, Cuz? just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce for what Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Emma, why? Emma was sauce for Lolo, for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Fautuanga. Pe a whai e wha umi na a fia le whulu māsani. E fautuaina le whaanofo e sea i lo whale ina ne ia a fia nisi tangata o le ainga ai mai se tamaiti. Ia whaawa wina pēr le inuino whala au, mo i lātou e iai ngase tu mau. Ia lava le mālolo ma whai le tali fofonga i temi uma. Ia whaini au whaatinonga wha fia fia ai lo ma whau. E peo le whai tautusi, ma whai sautatalo. Ia tele le tau mawhai whala au aina suomalie, ma whala au aina mata. Tā ofi le ulola te paa ma le inu awa marosi. A whai wa e tinga ina le whulu māsani, vave wa ai se fo mai, po o se whale mai la tāne. Tā ofi le pepesi o le whulu. Let's do it for Samoa. Agaalofa whawheloi atu I lau mai moanga Samoa, ma le puleanga whaaki e pikupo Samoa pia. Ma lolo te wata I tiu te mwhe awale ne Iesu. Ai usi mai lau mai moa o nisi neo whapopongo tato talo tautai, mo le ne Iesu tofi Iesu lusu tasi o Novema, lua afe lua wha. O le so, o le aso whamamalu, o le mamolinga o le taupopa I o Maria I le malumalu. Mumo atu tato talo ne afiafi, Pasia I le palemeni o New Zealand tu la fono, e anga vaai tangata Samoa na whananau I le tausanga tasi iwa lua wha, anga I le tausanga tasi iwa whaiva. Katalina Tovia, mo le reports. O le tula fono mo le tui whaafo I na mai o le sitiseni a tangata Samoa, na soifua mai I le vaitau o Polenga New Zealand mai le awhi waselau ruas fulwha, anga I le awhi waselau whaas fuluiva. O pasia na whaitau wala na tori te tono o le palemeni a New Zealand, ma ua vea nei ma tula fono. O lea tula fono sa fo la siri sui whai pula le vaianga whau pawhai le Queen, ia te anau tu iono o se tangata anu o lea tukuki. Ma lo ripotia o fisa whasala lau New Zealand, lea nganga whanga e tia o te anau ina ua pasia le whaita ngolo na tono le tula fono, ma taria ai le toi whaafo I o sitiseni o se vaianga tangata Samoa. I tai e na o tangata lava na whananau, I tausanga wa tā ua, e lea au fia ai la tau whanau, po o tangata o loo te punga mai ai la tau. Pari le suir komiti sa fina wina le nei tu la fono anai Arthur anai le sa via foi mo fai pula le palemene o New Zealand tau sanga wa mabai e whaftaia le palemene manamalo o New Zealand no le talia ino le tu la fono peitai e le umai I le fina unga o loo whaawa wina pea
ne ia whai al whai mea tonu mō whanau ma tupuanga o ila tau sa whananau I tausanga ua whaatu la whanaina mō le sitiseni. Tarina tōvia mō le tautai. Nisi o tala te tala whapitoa le Rainbow Park mo le whawhiawhia ina o alo whanau sa waina I le nofoanga o tō manga mo e po ngatia. Katalina tōvia mo se autelengo le reports. La songa fua le vai a suneina ma waile a manoa wala ma whanau. Lo wa fia I sa wanga I te tonu a inga. Le o lo no nofo mau le nofoanga le tō manga mo e po ngatia I tuana I mato. E fia ma tā whawhawa I le Rainbow Park. Whalia le tō manga sa tā punia whapitoa le paka I le aso I le atinu ulau tele. Ai whaatino ai le Polokalame a whanau e pei anu tau la muai. Le whala poptonga tu pulanga talawa le tō manga. O le aso fia mo le whanau lo alo I ai le tō manga. Le whaatawa ino ai a te tau whanau. E ala I le iai le sau le tonga le tamaititi e te whao ma fia ai mai fianga. Mai a fianga o sa wanga sa fia ai. Mana whaftaia le president o le tau manga si le Niulina Jang, le pule sili o le Rainbow Park ia Mr. Jason Wing, o no ole amanoa tāua sa mawhaia I e whanau na fia ma sauloto, e tā whawhau ai le no whanga. I le ngata o le tāpunia whapito o le paka I le atinu lau tele, ai whapea fwoi ina le pule sili o Agaalofa, mō whanau umasa awai I le aso whapitoa. Tarina tōvia mo le tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Mai mo mai loe talo le Pasifika mai a Katalina tōvia. Tala whalawa se whaliunga le nei o tala ma le Pasifika lo ripatia mai le te o whawa maloa New Zealand o mawhai na wina ati le langalanga malo Seal Company le Uncle Johnny's. I tala tamua ua mai ale whainga whilwhilinga Amerika Samoa mua se kovana ma le sui kovana le asa whaatautai le aso ana nafi. Le whaiunga le aloa ia e iwa afe fitus e lau fitus futasi la tau sa palota. Lima afe valu se lau fast food wono palota sa maua ina e pula li ni ko lau pula ma pulu ai junior ai tolu afe iwa se lau luas fulima palota sa maua ina le manu peleti maunga ma la apui tala winga ele asalo. Whamawina ai le sui ai o le tofi kovana ma le sui kovana o Amerika Samoa pea mai ele fitu aso o le whai unga le aloa ia. O pula ali I sanga lue le official territory ma le vai fafo I le silia ma le luas futau sanga. O pulu ina ua retire mai le ami sanga lue ai mo le futau sanga I le official suita mai tai o Kongresi Amerika Samoa ui whaatari a mata. E ui ele I aloa ia le whai unga e na whaalia e pula ali e ai tangata o na tutu whaatasi e whaalelea whaafita oli mamanua na awhia ai a inga manuu I le taimi o whaalawiloa mo le palota. Ia le vao le istangata e le istangata ma ia tai mua le ali I whaiva matiuti o le aangati ai ia so I luma. O le asa tolu e Januari lua o lua lima e whaatautoa I la ua wafirfilia mo ia tofinga. O le masina fōua fōfua I loi nai le whamsinonga apili a Kiripati le tarosanga apili a David Lamborn o se sa avea ma whamasino le whamsinonga Kiripati. Peita I sa fi ese ai ma le whainga malo ma manu malo ai le whaiunga ina ia ave esea wha malo sia pe ti poti ese ma Kiripati I le masino me le tausanga nei. O lea I loilonga le asa ili aile amia tonu o le whaiunga le whamsinonga e whaatino le whiriwhiri ai le president o Kiripati I a ta neti maamau. O se komiti e whaatino ina se suenga I le whaatinonga o ngaluenga Lamborn a o ngalue ai ma whamasino. O le afonga ina I fo I le taurusanga te a president e be ona tauwhi ai le tutongi o Lamborn a o whaamalo le tu mawai mai lona tofi whamasino. Le asa tolu o te sema o le a ilo nai le a taurusanga apili I le whamasinonga Kiripati. Tala I al Pasifika mo le ne afi tau whaasoifua. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple.
Lavano. Jungle. Jungle. Jungle Juice. Exclusively distributed by Chan Mau Company Limited. Usimai la mai moa tala soifuanga le kalesia katoliko le lalangi mai a charity tuala le misio. E whatalo whātu Samoa, male puni anga whakepipo Samoa pia, o talo soifuanga le kalesia katoliko mai ima o le lalangi. Momo i tala, o le aungani a Epic Po Thomas i tangata o Haiti, ia avea i la tau matoa e tau wiwi mo se numana i o le atonoo. O loo whea ngai le malo o Haiti malu i tau mai kengi wha au pengaina, ai mai se i totono o tau langa o Port-au-Prince. O loo matua i te ina tangata o le atonoo soli ngā tula fono whaia, e wha pei o whi whaatawa ingo tangata, le awe wha malo sionisi, e sua e tupe ale au whaatupu whaalawilawe. Mai sa i le ninga whaia ngā i ia tūlanga, lea ua wala au malo au whaatasi vai ngā au tau si file mō, i le ali mai o ia taua mao su whainga. Ma lele lawal malo si vai ngā au, a leo i totono le atunuu, ua wha malo si ai matangata Haiti, e whauina ni ala tau vai ngā au, e wha asangata watu mo le pui ngā mai ia kengi, e mo i la tau lava. Ma wā tili whirwhele e le tūlanga i le malo soifua. Se saunuanga mai a Epic Po Pia Andre Dumas anga i talafo le Vaticano. Ma o tangata o loo au pito a fia o loo mamafa i ei whaatau mai ia whalia tono o tangata matitiwa. O awala sa ile le kalesia o loo i totono al malo ia wha mautinoa o ia bevesi whaatino ina e lea o tali le leia. Ai ia mawhai o na wha awanofo i se taimi e whaalongo matala noa fe whaasoa ai ia mawhai on toi maua le toa file mo ma le nonofo whelo whani o tangata uma. O mafua anga i ia whaafita o lio alia e mai ua i o onga anga i whanau wa omi o na tuulafo ina i le awala i le ola toa tasi le eni a inga wha o popo mai a Epic Po Thomas wa hatidi ai le mativa o tangata ma leto e ano i ala tau whanau wa tuua i pe i whai ngā kengi ma ua maua atu tamaiti i le awala ma o ina e whaonga i ala tau whaatinonga na whaasa olo i totono vai a ai, ma le taulanga. O nisi o talavou wa ngā Iesu e tupe mo vai ngā au ua au vai atu i ai. A o a mataina tangata o malo o na toi whaangaioia le tali whaasangata watu, wa lave le tūlanga ua o i ai le wafta wai. O lea ua manatu ai le au na lea tua, o anga tausi e totono a inga, o ngā luenga mo le tuplanga laiti, ia o onga mo le olanga tuputupu ai. E mawhai ona sosani atu e tau fo ia ia whapitauli. Wha mai at whaani ngā Bishop Dumas i lana whaatalosanga mo se langolango sua e sosani i le vaenga o leo. Ina ia mawhai ona whaataunuina ngā luenga whaatontonu i le wāwtawai o tupo mai. Isi o tala, ua whawina tup sa se komiti fou mo le aso whapitoa mo walo mwhanau. Tauno le tamapa i e whapea, o le vaai le tamaititi e maofa e ati i vaenga whaalilo leolanga i le mawhai e fofonga o tangata matutua o na iloa ina. O se finangalo mai a Pope Francis i le whataua mo alo mwhanau, sana whaato whala inga na a mata ai le komiti mo le aso e whaapitoa mo tamaiti na tuina mai le aso lulu. Malana whaatuatuanga i le ngaluenga lea komiti i whaalawi loa o tapenanga ma whaolaola le lato langlangsua i le aso laulangi mo tamaiti. Lana to finga tupsa o patele Enzo Fortunato e whai maulua i Prestene le ofisa la inga pa ia mo le komiti mo le aso whanau le World Day of Children. O se taulai i le whaatau o tamaiti o na ua te le se swinga na mai tala whaasolpito. O le waitau a Iesu na le i amana ia tele i lato i le whaapea mai e le i mātutua. Nisi o tatonunga fo ina iai a le awa o ao. Sa tali liwina o mai amanatu e Iesu. Lana whaatawana i ona soo ia mai tau wa venga whaalia i soifuanga whaapei o le wa ai le tamaititi. O soo toi whaawawa launga wa wala awina ia ola tupua i le talitonu tu ese mea uma ma ofa Mamana tunatu i tu taua tau sanga la iti ma le masani e tapea tolo lato awai i le siu manga whaatangata i tala whaiu
O le aso whaamnatuina ai le mamolingo Maria i le malumalu. Whaamawina mai nisi o tustusinga e le o i le kanoni a o teni titi o ia na o fuina ato o ia mo le atua i le malumalu o Yerusalema. Pinangalo le ekalesia whaataua me alofa ato toa mai tala whaasolpito o le na whaalongo malangona ina le whiau na mai le atua. O Maria i lona soifuanga na tapina ina mai lona laititi le tamaita ina sareta e avea malu o le afio anga mo le alo le atua. Na patipatia le sulfanga mai vaitau i tua ato o le ono senituri. O whaitaunga whiriwhiria e tō ina mai le evangelia mātaio. Whamnatuina mai no tanga o tina taupo Maria i a Iesu o le sotanga i le alofa. Ai le o lona piitanga i le toto. Le evangelia mātaio, le whetalainga Iesu o le whaia le whina ngalo o lo utama o i le langi, o lo o uso lea, ma lo utua whawhine, ma lo utina. Ma o le aveo se tasi masuli o lona au ainga, e le whaapea o se isi e whaia po tau ainga, e le o le toto po whaasino po i se tapo inga, ai o le saolotonga i le whiliwhilinga tangata e nā te tausia le ngaluenga o lo whina ngalo i ai le atua. Tu e tatao mai a Iesu anga i upo le whawhine na wala au e whaapea. Amu ia le manawa na whanau mai ai oi masusu na e susu ai. Tali Iesu e moni a e sili o na manuia o e whaalongo i le afionga le atua ma tausi i ai. Maria o le na i loa whaalongo ma tō manatu ma sila fia mea uma o lo whaatatau i lona sila fia o lona alo. Le anata ue le evangelia Ioane o se mea lava i whai mai ai o ia ia te o tō ia o tō whaia. E nā te le i tu ina po i Iesu ia nā o ia. Na o lava i lalo kolosi o se soo a lo tātou alii tapua i lava i ngā luenga o mana whaia lo na alo. Mo i tātou mai le tinapa i o Maria o le wala amo kerisiano ia o aonga mai a te ia tu uatu lo tātou talitonua i le tina i lana pautua tatalo, lana puipuinga mo leo langa whaatuatua e te te atuai i tupua ese o lo o si o mia ai i tātou. Maria pa iai le tina o le whaolatanga talo sia i mātou o sulfa i atu i ati oi. O tala i o soifonga le Kalesia Katoliko, whaftai tele langau sua Jan Mouse Company Limited, whamanuia le atue a Samoa male puleanga tua whasoifua. Whaiune na tato talo tautai mo le nea fiafi, mo le atu whaftai a tato sponsors, whale askulimi Uncle Johnny, Compania a Mau, manutanga lwenga puna oa whal natura sisi o manga. Manuia tele le whaiunga le ne tau sang whamamalu mo tinapa i o Maria tato puleanga, manuia le nea fiafi tō whasoifua. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly
Lihanas Limited i sale ufi. O lo whaatawina ai pupepa mo so o se whaamoe whaale ainga. O lo mātou whaatawina atu fo'i tā penanga mo le ngao sia ino keke. Maua fo'i tau fungala au ma tā penanga mo maliu e pei o Polokalame mapine. Mawhai ono mātou lolomi na mitiafu maipu mo so o se whaamoe e pei o whaipoiponga aso whanau maisi. A fio mai nei loa i le Hanas Limited i sale ufi mana o loa whaamani loto. Greetings and Talofalava Samoa and the Archdiocese of Samoa Pia. Here's another edition of our Tautai News for this Thursday, the 21st of November, 2024. Today is the memorial of the presentation of the Blessed Virgin Mary. Leading on our bulletins for tonight, the bill restoring citizenship was unanimously supported by Parliament yesterday. Catalina Tovia with that report. The bill to restore New Zealand citizenship for Samoans who were born from 1924 to 1949 was submitted by Green Party opposition Member of Parliament Tianau Tuyono of Cook Islands. Having gone through the first and second reading and the committee stages, there had been astounding support from Samoans in New Zealand and Samoa. The resounding support for the bill from New Zealand is a recognition of the injustice being done to those Samoans who were denied of their rights for 42 years. According to Anai Arthur Anai, the work is not over. The thinking seems to be ask the New Zealand government to make further amendments to what is now law for the descendants. Salina Tovia for Tautai News. In other news, Rainbow Park was closed to the public on Monday for children in the Campus of Hope to spend a day out. Catalina Tovia with that report. The SVSG Youth Group unfolded this excitement year with the spearheading of a day out early Christmas celebration for the young children in the Campus of Hope, unleashing them from their usual temporary residence to explore the Rainbow Park in Apia Town. The activity was well designed to serve the children with their rights to play and enjoy their playful world as children, as well as relieving their mental health strains. The Day Out initiative was a closed event for the children from the Campus of Hope, and the Rainbow Park committed to restrict the public from entering the place only for Monday. SVSG gratefully acknowledges the dedication made by Mr. Jason Weng, the owner of Rainbow Park, and staff for supporting this event and respecting the privacy of the children from SVSG Campus of Hope. Rainbow Park not only offered the place for free, but also presented pre-Christmas gifts of toys and goodies for each child from the Campus of Hope, showcasing the immense giving hearts of this business partner to the young victims of Samoa. SVSG President Sileniulina Jeng appreciates the generosity of Mr. Jason and his staff at Rainbow Park and personally thanked the SVSG Youth Group for their hearts to support the young victims in the Campus of Hope. Talina Tovia for Tautai News. And that concludes our Tautai News for this evening. We wish to acknowledge our sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chen Mouse Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Have a blessed evening, Samoa. So far, so far. This is not the future that we imagine for our children. Generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow,
today.